da se vidi, ovo je tabla isto koju smo zatravnili. Da se vidi kakav je plod. Ovo je tabla u kojoj je zapravo plod gotovo sav već zreo. Evo, da se to malo pogleda. Evo na kakvom je to stanju. Evo ga. Evo ga. Ovdje je malo slabija na početku, ali zato tamo od sredine prema kraju je izuzetna. Evo da se vidi kakav je plod. Grane su se objesile. Evo vidite, ova je mala, ali rodna.